Bakandaraan gadusa piraga asik ke mangupul-ngupul gancangnya gas ditarik ke laju-laju di jalanan bulak belik pangandera lain tak kajut jadinya panik kenapa membela mencicing kaya warik bilanya tahayut seorang kisah menyanyarik pangrasa kaya Rosi padahal mua seorang burek teranje polisi tidur langsung jemping tatum belik haroman nangis jua begeraung handak bolek polisi tidur ginta bengon melihat kepala sobek makanya bahilim dipastikan babu nyeklik kadusa kisah tago kisah harat wane hangit sekaras-karasnya kepala tak cium aspal pasti lambek hormati pengguna jalan patuhi peraturan lalu lintas jadi baik hendak ugal-ugalan ngadusa di jalan publik silakan beogal diodong-odong kan akan pasti